aga nakakuing niyang first days king seminaryo inyang magumpisa at inlang integration program. Deng balang lulub king seminaryo ating bayo magumpisa ing school year, ing formation year, ating integration program. At metong kareng kayabe king integration program, yapin itang ating initiation. Siguro po tang damdaman tayong initiation, kalupa kareng aliwang brotherhood or fraternity na ating initiation, detang hazing. But buri ko mong, don't get me wrong, we do not promote violence king seminaryo. But ining initiation, yes, pasakitan ding bayong lungub king seminaryo, ikami kanita. At metong kareng initiation yapin itang gisingan da kaming maranon, 3 a.m. Ing i-blindfold da kami, papaglakaran da kami king madalumdum. Metong kareng gewami kanita, inyang mag-initiation king pre-college formation year, king PFY, ing kabang maka-blindfold, ating mag-utos kaya kami o ating boses, na magsalita, ban kanita mag-instruct kaya kami. Minabalo nung ninong tukyan mi kanita, kasi aliwaliwang boses, ing magsalita, ing kabang maka-blindfold, patalakaran kami king matas at palukdangan da kami. Mibalo nung matas siya ba? O mababa, itang lukdangan mi. Ing gagawan da pamoring abeng seminarista kanita, deng matua or deng senior seminarians. Kunwari mo, tanaman lang ating papaspas, abulong, banta, paramdaman ming at kami king matas at tumakot kaming lukdang. Inyang mumuna kaya hintin dyan ita. Inyang mumuna kaya hintin dyan ing gagawan dang initiation, apartina ning integration program. Atin kami pa kanita, dapat sabi-sabi kaming mangan, maldita kiyamu, ing pamangan na at king harapan mi, at kailangan, mirasnan ngan. Deng anggang kayabe mi, bana kanita makapangan ngan. Inyaping mumuna kaya hintin dyan. But later on, the value of being one with one another, the value of belongingness, the value of respect to one another, the value of atin kang disiplina, the value of loving the member of the community. O iting abalo ko inyapin pala ating makanita. We do not promote violence, we do not promote ing panasakitan la. Deng lulub king seminaryo o miyaliwang organization, karing aliwa organization natin lahat namang initiation, right? Pero ingagawan tamo kanitiban kanita, itang value na igalang, luguran at respetuan ing pangayanib king metong organisasyon, king metong pamiyabe-yabe. Mekad, o ini po yung ulaga na niting kekatamong kapag masusyan ngeni, palalaman ing ugnayan. Palalaman ing ugnayan. Yes, we are connected to one another. Mekad po, inyang linob kami king seminaryo. We are connected kasi atso kami king metong institution. You are connected, ikayong magobra, keni king radyo, uling keni kayo magobra. King pamilya, we are also connected. Ating pengari, ating anak. King community, king pisamban, connected la ding organization, uling ating miyembro, ating leaders. Pero megit king pamiyugnayan, lalalaming pamiyugnayan, nung mayayakit itang relasyon. Mayayakit ing relasyon. We are not just connected, but we are related to one another. Eyamu kabud ing koneksyon, nung kailangan mayakit ing relasyon. Inya pining sasabyan ng Jesus king ebanghelyo ngeni, ako ing pun aubas at ikayo ing sanga. Kailangan makatahid kayo kanako. Kailangan manatili kayo kanako. Pero eya mo ita,
matulay nga pong Ginoo nung mamungang dakal. At itayong bunga na ning mas malalam a relasyon, ing mamungang dakal, nano yung maging bunga, ning kakatamong pangatayid at malalam a relasyon king Ginoo. Nung nano itang gewa ng lugod, nung nano yung gewa ng malasakit, nung nano yung gewa ng kapatawaran ning Ginoo, ya naman ing maging bunga kekatamo. That is why Jesus is not just related to one of us, but He is connected with us. Nung ita mo mismo, mayayakit kekatamo, malugod tamo man naman, ing mapagmalasakit tamo mo naman, ing mayap tamo mo naman, at ating lugod mo naman kekatamo. Karin mayayakit itang mas malalam a ugnayan, ne tamo mo kabud ating koneksyon king apong Ginoo, no ni atin niyang relasyon ing Ginoo king biye tamo. Inyalawan tamo po, ing kekatamo ugnayan king metong at metong, king pamilya. Yes, at suya ing pengari, at suya ing anak, pero akit mo elami kahintindi. Akit mo ating pamipate-pate king pamilya. Kasi ang gala mo kitang koneksyon, pero alang mas malalam a relasyon. Ating malalam a relasyon nung ating intindihan. Ating malalam a relasyon nung ating pamiugnayan, pamidamayan, at pamiyadwangan king pamilya. Kaya kayo pong magobra Kenny. Nung buri yung mas lalaman pa ing pamiyugnayan, you are not just connected to one another, but you are related to one another. Kasi ating kayong meto nga parasan. Ingke kayong obra, ingke kayong pangatsu, Kenny, ban kanita, maging dalan na kayong ipasyag, ing maya pabalita, karingaliwa, through this endeavor. Kingke kayong obra, kingke kayong gagawan. At makanyan mo naman po sana, kingke katamong kapulungan, king pisamban, at nung nuka rin tamo man, sana mas akit tamo, ing pamiyugnayan tamo, iya mo manatili itang konektado tamo king metong at metong. Nune, atin tamo ngang relasyon king metong at metong. Uling ing ginuyang magpalalam king kakatamong relasyon. Nagyang aliwaliwa tamo, nagyang tamo pare-parehas. Pero ing makapagpalalam ning relasyon tamo, yapin itang paintungulan tamo, ing kapag nasana ning Ginoo para kay katamo. Mamunga tamong dakal, ing bunga tamo, ing ganaka, kayapan, at lugod. Tamo man ayin tindiyan ing pangatayid tamo king Ginoo. Pero akit tamo, nung nano itang bunga na para kay katamo, yapin itang intindiyan tala, respetuan tala, luguran tala, ding kaparatamong tao. Mga di tamo, na sana atin tamong mas malalam a pamiyugnayan, yamo kabud koneksyon, nun malalam a relasyon king metong at relasyon king Ginoo. Amen.